Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riwe kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bha penat kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka yeng dorbar thau an jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka arpusau tarik ujilio arjar arpulai kala menjur daka official resolution ban pha ka jingtho sya ka National Law Commission kumshi benta ban persya ya ka jingtmu jong ka sarkar National Democratic Alliance balayalam daga seng Bharatiya Janata Party ban pentre kamno ya ka ain Uniform Civil Code hagari India barok away. Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sing siem haba wanra ya ka ni kamat hapo ka dorbar mangtengka ulaong ka jingtmu jong ka sarkar pedeng ban pentre kamno ya ka Uniform Civil Code hari India kan keta bat kan penduk pendam ya ki riti ki dustur ki ain tenrai ki ain shongkha shongman bat ka hok ban mani blai light load haga jingya tai halor ke ne kamat laya shimenta dau nong yalam galiang persya uba Tito Starwell Khan MDC Shusi uba Bindo M Lanong bat Deputy Chief Executive Member uba Penshengain NSM. Practices, inheritance, marriage and religious freedom. Therefore, this House do now resolve to urge the Government of India not to implement the Uniform Civil Code within the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council in order to safeguard and protect our interests as provided under the 6th Schedule of the Constitution of India. Deka jingkumi jongga Executive Committee Latukmai Banwara Ekenika Official Resolution kalau hadir pengilayo jingkip bar kalianga Sarkar India kedon deka jingkumi Banwara Ekenika Uniform Civil Code ban pentrekam hagari India berokawai de nakalian jungi koki hot jongga yen di berokawai di badon yang jingsukya bar jingkip ini habangiwan kum kimamba kibla syajir kepai ba ketika yin bangin pek nin kmi ba ketika jinglong jingman kerpang bejungi kandung dai bersyata kedua kedukaan jung sarkar India dan sarkar celah nomor tak ada nak kalian jungi warna ketika official resolution hadir mengira yo jingkip bertikna ba ladang kecikmu berwarna ketika Uniform Civil Code berterikat hakari berkawai de adanya keren syafang da jinglong kerpang jom da jat dari Khasi kebangidan import jelas iklia berlaku kubor artikel aspa samsau beraspa minusan way jom da constitution jom dari India isyam mengilong kajat beliau kerpang ngilong kerpang nama bagi ruspa bat hakbede bat veriti itu habang ipai hakabede ko provision ko laay ni di ba 6 schedule laay ka jinglong kerpang hani bangin itmo ya kariti dustur kini kiai kita kiriti dustur ijomi kiba nidang yai kenma bat nitan yai practice hadu isi di bangita riti dustur dari kai abede ba kendo kasyap ka bangin lokrai ni kendo kasyap habang ipai hakibe ko kejelal si ki paiba hakibe ko kejelal kimyo kumayo mengi yang dari bawah penongkrai Indonesia kumayo lingwa kaju dan juga seksi abang ipai hakabedi pada jinglong terpang juga diti gedustru abang ipai kaju sensya kada tunai kemudian nidon itu sensya skim bola lagi spa senam ini sensya skim keladan hakari juni bat nentang pada jundan juga seksi ladan sekarang susu ladan tu susu iki kakuki provision hotel bala ai borno ini kiam bisi bagi wala yaki an hotel berpendek
sa ini practices ini lada kalau maka sensyal kada ni pairu ika sensyal kada ni yo yang hima yang kalau kisil me ki dei kita ki nompe ki nompi yang ke ka hima ni dalu yang kirai yang bagi saudara ki dei ki nompe nompi jokarai bende sensyal kada ni dalu yang ki saudara shno ki rawa shno bagi pek tikni yang kabahakamnya ke imlang salam akashno ta ini dikiriti dustru ki jongi ki borospa hadu kata ki bagi dankam bertene sa abang ipai kalau kur pamcat ke jongi isu terpang nama ngajak khasi jongi ka ajak syekh but hadu kata kini disni ni long kam terpang nama bagi burung yang kami ki ajak syekh but ni kemen skam baling ba ke schedule belawan ra hangi kamtam wilayah jelas nyukus na menta raya ba ni ku ki members bulan hangi ni ku jingut banang ya tene pensa activity di prospa jumi haba ni phai ya ka rukom gaktien ka thli ni phai ya ka jing benar kami ya kitab ko khasi jumi kita termau min haka artorek ketika segi termau rom ya ka juman yu kerja Thomas Jones haka ni kali khasi jumi haki spas nem pakhatla yang kebani layo yo gap tho khasi yang kolom terbang berpunjuru mesra chamansa yang khasi ko ni nak kran hadu kini ismi kebampat yo akini tu atas each schedule nakal yang jumi ko mula benpa bakani ka executive committee ko thmai kan yai gurtien ni kini kam badan sateng bat sarkar India bangnya trailer bat sarkar jela kebla pas si official resolution assembly ban itu no yang kecil kasi kumkuwe kecil coba kita penengkam hak kau kata diwe kita penengkam. Jadi aku ni kai hak bede buat kajing long terbang kajuni rese hak duty kristal kibapun rese kamtam niyo ek schedule ya ka Christian Marriage Act nilala berbentrikam ya kini. Buat lima ka council ka ai ki license ka ai ki board ya ki priest dan ki pastor ber la ki dunia tho shokulim ber scam ni ka dunia tho shokulim ka baketan jumti kini ki ba ni na kale ka schedule ni yo rese berbentrikam lima ka provision for therapy ni ka kindo siap ka litis misal kada baterai penigon kalau spa kata bahkan jinget jungiru di dalam kerja jinget dia sloba lada tiga dan pentrikam yang ketika uniform civil code kini baru kindu kindam kawe sesuatu dan penduro yang dihau dibangiyo apa sesuatu kibapun ba ketika jingat paten jingiyo paten katung kiri itu itu no be nama kita masoban penumpang hakayin berkawe penumpang kita jintersan nek khat baru dalam ni kamtam nak isi bawalra ringkat ada jikti atau jisokya haka bidai buat jikta jom uniform civil code andala berbentrikam akan digari jumi buat nagalan jumi yes kam balik dan penting sikipat ba kategori khasi ba kejalan dia bagi persyatur pungkayin berbentrikam yang uniform civil code akan digari jumi dan nama kada masoba buat kibol di bawah bentuk hani bangla berkawan abis itu disuruh itu berikta tekan dan jenggot show sini ba inwan hani kaye bangin show let's say London keluar ke ikhtiar dalam bentuk hani nama terkau isude berwarna ke official resolution bana kan ni persyatur yang kita mereka yang ini UCC agak ini kami ke man semoga dia menteruskan belum coba dia nyokun rius nam dari India betul 4 tahun setelah kewego kebanut berlambra ia kena ke reform sebetulnya harus sistem sebut hadu apa kilaban kipuan pemerintah kipuan balik lah ki nyokho
control and concern in there. Hilap ini ke uniform Supreme Court. Lasyam dari Supreme Court. Bagi babon bapa akan kelai ini. Kedai tak for personal benefit. Hindu babon lah. Supreme Court kelak control ini. Bagi Hindu babon dalam dalam Muslim. Menyelok away sini. Muslim Syiah besar. Muslim Syiah itu kean Syiah tersembunyi besar. Hindu Syiah. Kita pun kita sebut. Berkelana buat yang nyawa dong. Ngan menyolat ban rumah kan ye. Kecil ayat. Jogi jadinya agak wakilah untuk when lifestyle. Poligami dia. Jadi ya kan lah yang tahu semua dia masukkan mana. Lah yang tahu dia sebut tahu lagi. But begitu bagi yang tahu sebut dari 1996 House never nice but never real. Kenapa? Uniform Civil Code. Tapi yang kenapa? Resolution atas ini. Bagi tahu apa? Lakukan apa? Siapa kawan ini lakukan tentang hasil, enggak lakukan tentang gagal, enggak lakukan tentang lentil. Karena siapa kawan kenapa lebih, kenapa beri lagi kita agentil, kita lagi kita right, aku benar saya gagal betul. But kini kan jarang ya baru. Lada kawan kan penyiap ya baru, but lada kawan siapa kita ni kan jingdawa ke jenis bombelan terkam dengan UCC. Kerana kalau well apa isu cuma sebut lawan lah ini ke official resolution, but ni baru nilai ya semua ini bagi dia kesalahan ini. Nomor ni pun kerja kerja buat apa yang lucu hari India ni don kami ini protection ini. Isu tu bah tergantung uniform civil code. Kabamut ba anlong berhenti kalau si rong kata ada rekam ya ni bide hamtam agalian jong kashoka suman agalian jong kati bube yang tinggal tiap lari yang kita customary practice iba ni hamtam bekerja terbil leader. Nadang kai siya kalian juga sokha semua. Ni bekerja terbil, bilong bekerja terbil kebalong terpangga, kebakai kentangga ya kesokha semua. Oh yang tahu, yang kontrikam, jom kenhun yang iba per hamtam kebagasir ke sini. Kalau away di sikit, kaba kalian bersama berdoa, ka jingai terai berdoa, nasnoba kami kecil kecilkan, ya ini uniform sebut dan tak ya kabur, jom tiba, kabur terdesain harbele hamtam, bat kesok hasaman, lali kecil penetrol sebut. Dikumpang isu itu ba law commission sa India. Karapan ya abuse lari jinai jumut na ipapa na soba kani ketika kabu na kalian jumi ke council korolay ba kumbahin korolay bagi ai ya ke jinai jumut ke omde tangi ke prosya mereka berdosa, mereka dibuat air yang abuse itu ni, bukan council, siapa law, bahkan suatu, mereka mengisi persiapan menerima, mereka dalam hikmah yang tidak balik persiapan, kan kita akan berhukum, kan efek akan berhukum, jadi kita kritik justru dengan sebab pun ke council nak tertui isi, bah minum lembut tanah bagi pas itu.
dan dari semua ini kan kok sebagai kalau komisioner kepada apa tak kan panik abuse ya kecil aja na patah yang nongsok semua yang sel nang ba kan harap yang terstan berjumi kebangi persyak dari itu kita. Mr. Sherman, nak kalian